Alright, reka nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, ndabasuhuje nizere ko mumeze neza cyane. Mbahaye ikaze rero mu makuru y'imikino abagezwa hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Nk'ibisanzwe kama kawaida nkuko mumaze kumenyera, tuganira kuri byinshi bigaruka ku makuru y'imikino hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi, ariko murabimenyereye cyane sports content ziba zigaruka ku makuru y'imikino abavugwa hano mu Rwanda. Niyo twibandaho cyane ikipe ya APR Football Club. Ikipe yongeye kuyivuga mbanza kuyiha respect, mbanza kuyiha icyubahiro ikwiye, mbanza kuyiha sinzi uko nabivuga ibigwi byose yakoze. Iyi kipe irakomeye cyane, ikipe ya APR Football Club, ikipe most decorated football club ever in Rwanda. Ikipe yatwaye ibikombe byinshi kurusha yandi ma ikipe hano mu Rwanda, ibikombe 22 bya shampiyona, iby'amahoro, ibiki byose yaratwaye. Niyo mpamvu rero abakunzi bayo, kugira ngo mumenye impamvu nyabagezaho, mwansabye ko najya mbagezaho amakuru y'ikipe yanyu ya APR Football Club, mu gihe abandi hirya no hino bayavanga n'amakuru yandi ma ekipe. Hano ngewe nahisemo kubagezaho amakuru y'ikipe ya APR Football Club, kugira ngo icyo mukeneye cyose kigaruka kuri APR mujye mugisanga hano, yaba amakuru ya transfer, amakuru k'ikipe yanyu yitwaye mu marushanwa agiye atandukanye yitabiriye, amakuru yayo muri shampiyona n'ibindi byinshi, tuntu twabereye hanze y'ikibuga tugaruka kuri APR, byose mu bisanga hano kuri Sport Galaxy Rwanda. So nihutero mbabwire ingingo tugiye kuba tuganiraho. Tugiye kugaruka kuri shampiyona. Ikipe ya APR Football Club ikomeje kwitegura, ngira ngo twagiye tuyigarukaho inshuro nyinshi, ariko muri kano kanya tugiye kureba noneho n'iki kigezweho noneho muri rusange. Hanyuma durahita dukwitira ku basore b'ikipe ya APR Football Club bari kumwe n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Baraye bakoze ibintu bidasanzwe. By the way, ikipe y'igihugu Amavubi, congratulations, bakoze neza, felicitation kabisa. Bakaba bashimishije abanyarwanda bose aho bava bakagera, bagashimisha kandi by'umwihariko ndetse birenze umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, wari waje kwihera ijisho bano basore b'Amavubi bakoze neza cyane. So turaza kubagaruka, ariko tunagaruke ku bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club, abakunzi bayo. Nizere ko muri tayari kuza kubaha amashyi y'urufaya muri comment. Bakoze neza, ndaza kubabwira impamvu nshaka ko tuza kubashimira ndetse tukanabagarukaho muri rusange. Hanyuma rero byose nibyo tugiye kuganiraho tukabiramburaho, tureba ubundi ikipe ya APR Football Club yiteguye gute ikipe ya Gorilla. Ese uku kwitwara neza kw'abo bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bari mu Mavubi, hari icyo byaza guhindura kuri lineup, ku mipangire y'abakinnyi, ku munyaserbia Darikonovic, kuri uyu mukino wa Gorilla ndetse na Vision n'indi mikino igiye itandukanye ya shampiyona bafite kuzaba bakina muri rusange. Ubwo rero mbere yuko tubyinjiramo izo n'ingingo mbahaye mu mfunyamfunya, ndagira ngo nongere mbibutse gukanda subscribe. Nyamureka ikintu cya mbere ni ugukora subscribe, kumva amakuru meze neza cyane uryoshye, natwe kabisa tukabona ko turi kumwe n'abantu. Justin ntashaka ko twuzuza 30,000 by'aba subscribers bakunda ikipe ya APR Football Club. Nimba uri proud yabyo, kora subscribe, ukore like, bigere ku bantu bose bakunda APR. Niba uzi umushito wakunda APR akaba atarakora subscribe, muhe link, mubwira ati waragoswe ngwino ujye ukurikira amakuru y'ikipe yawe hano. Like na comment byose babikenewe muri rusange. So ubwo rero reka nongere mbahe ikaze, twihute cyane. Ubwo muragenda mureba ayo mavideo nagiye mbategura ndetse n'amafoto agiye atandukanye agaruka. Hari abahiganjemo n'ay'abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bari kumwe n'Amavubi mu ijoro ryakeye banyagira ikipe ya Djibouti ibitego 3-0. So ikipe ya APR Football Club, reka wenda duhere kuri bano bakinnyi bari muri ikipe y'igihugu ya Chani. Ikipe ya APR Football Club ifitemo abakinnyi bagera kuri 7. Mu mukino ubanza
Djibouti yatsinze Amavubi igitego kimwe ku busa. Comment zose zaje zari negative, zivugwa n'abafana bandi ma equipe biganjemo abafana ba Rayon, bavuga batatse ubundi APR yakina na Djibouti bikagenda neza byace mu yihe nzira, ko APR mu mikino mpuzamahanga byayinaniye, kuki mubundi murinda mukomeza kwihata muyigora, muyifata mugafata abakinyi bayo benshi akariho muhuza n'ikipe y'igihugu yo iba yatoranyije abakinyi bavuye ahandi, hano mu Rwanda mugahitamo ikipe APR Football Club ngariyo yigira mu kibuga. Comment zari negative, bavuga ati ni APR yakinye none ntabwo APR mwahitamo yonyine ngariyo izahagara no mupira ngo ibintu bikunde. Ariko icyo navuga nuko abantu benshi nagiye nsoma comment ahantu hose, noneho abafana bandi ma equipe n'abareyo bemeye baravuga bati nubwo tuba dukritika ati nicyo gihe ngo twemere ikipe APR Football Club irayoboye hano mu Rwanda, ni ikipe ikomeye, ati umutoza yakoze rwose buriya gukinishamo abakinyi barindwi b'ikipe ya APR Football Club bifite impamvu kandi niyo iyoboye. APR uko byagenda kose muzemera. Barahita hehe muri Kiyovu se bajya gukuramo umukinyi ninde? Barajya se muri Bugesera bakuremo bangaye? Barajya se muri Vision, muri AS Kigali, muri Police bakure muri Rayon? Oya, APR izahora ari leading team, izahora iyobora izindi zikurikire. Nimba wabyishimiye bitwereke muri comment, nimba wishimiye abasore bagira kuri barindwi APR bakoze ibikinyuranyo mu ikipe y'igihugu Amavubi, ukaba wanishimiye performance y'Amavubi rusange, bitwereke muri comment. APR andika ngo APR izahora iyobora, bitwereke muri comment nimba wabyishimiye. Abo bakinyi barindwi ndakubwira harimo Yunusu, harimo kandi uwitwa Byiringiro Gilbert, uwa kabiri, hakabamo uwa gatatu Nigena Clement, hakabamo uwa kane Niyomugabo Claude, hakabamo uwa gatanu Tuyisenga Arsene nawe watsinze igitego, hakabamo uwa gatandatu Dushimirimana Olivier Muzungu bad boy. Uyu musore ateye ubwoba, ndaje mu kanya tumuganiro neza, tumutera icyotezo. Mfite byinshi byo kumubaganiriza abakunzi b'ikipe APR Football Club. Uwa karindwi wabanje mu kibuga yitwa Ruboneka Jean Bosco Rukuba Inkondo, yewe n'abanibizi Ramadan barahari. Ubwo rero ikipe APR Football Club rwose mu ijoro ryakeye abasore bayo bitwaye neza cyane. Dushimirimana Olivier Muzungu, mpamvu ushaka ko tumuganiraho, uyu musore ngira ngo bamuvanye mu ikipe ya Bugesera, ni umusore ukiri mutoya hafi mu myaka 21 gutyo kuzamura n'ibiri, ni umusore ukiri mutoya cyane ariko akaba mature enough, akaba ari mukuru cyane iyo bigeze mu kibuga. Bamuvanye muri Bugesera baraza baramanchodiza muri APR, cyagiye murabyuka ko bahise berekeza muri Sekafa. Muzungu yarakinnye imikino ingahe, ndumva ashobora kuba yaranatsinze igitego. Bigeze mu mikino ya CAF Champions League Muzungu ntabwo yongeye kuboneka kugaragara, baramwicaje bitewe nuko umutoza yahinduye systeme akajya akinisha noza uyu musore Ruboneka Jean Bosco akamuvana mu kibuga hagati akamushyira kuri wing y'ibumoso y'iburyo, bituma Muzungu atongera kubona umwanya. Ariko icyo nakubwira ko ni umwana ukiri muto ufite impano kandi ukunda gukina ugira ishyaka. Mu ijoro rya kera yongeye kubipriva ko muri APR ntabwo yaraherutse kubonamo umwanya, byatumye abantu bavuga bati se buriya ntabwo uyu musore ari cyo gihe ngo no ibi bintu akoze nibiraza guteza pressure ku mutoza Darikonovic n'ikipe ya APR Football Club, n'abafana bagatangira kumurimba bamusaba ko yaza mu kibuga. Kwako nk'igitego icyambere niwe yagitsinze, ariko wanaga ko no mupira wasirika imbere y'izamu rya Djibouti. Kwako ndi hasa bisa nkaho habuze umuntu uterekaho, Muzungu yabaye nkaho ushaho kuri baro iragenda icikanye zamu
umupira ujya mu rushundura. Ariko igitego cya kabiri it was something else, cyari gitandukanye kabisa. Umupira yawuvanye muri defense kwa Nigena Clement, niwe wamuhaye umupira. Muzungu arawufata wo kwangu, yari kumwe na Byinjo Gilbert niya namupasa. Muzungu afata icyemezo, aragenda arazamuka akata aba defenseri, agaruka muri surface arekura umupira, shot remereye cyane. Ariko ewan igitego yatsinze cyari kikinyejana, abatsinze igitego rwose cyiza kigaragarira buri wese. Uyu musore nijoro he performed very well, yagize performance nziza iri ku rwego rwo hejuru. Igitego cya Tuyisenge Arsene, Mugisha Gilbert nawe wari wamaze gusiga aba defenseri, atsinza shose biranga, umupira usanga uranga uramugarukira, apfa kuwushira mu rubuga rw'amahina. Usanga Tuyisenge Arsene yari yiteguye tuguma, bavaye imikipe ya Rayon aboneza mu rushundura. Igitego cya gatatu nuko cyanyoye, kiza gisanga bibiri Muzungu yatsinze. Abantu benshi batashye bavuga bati nyamara ikipe ya APR Football Club nicyo gihe ngo tuyihe icyubahiro ikwiye, nicyo gihe ngo twemere ko nyine izahora iyoboye umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Nubwo yaje kuri system y'abanyamahanga, ariko igomba gukora ibishoboka byose n'abakinnyi beza b'abanyarwanda ikaba ariyo ibafite. Ubu mutoza noneho ubwo ngira ngo n'abakinnyi 10 azanabahamagara uko byagenda kose. So ubwo rero ni uko nguko byari bimeze. Nizere ko mwaryohewe nimugoroba rwose n'amafoto. Umukuru w'igihugu yarahari nawe yishimye, n'ubwa mbere nabonye wanagira reaction buri kantu kose agakomentaho, abati hari byari bigenze gute, igitego kijyamo agaserebura bahusha ibitego byabazwe, nawe ukabona ko biramukanze sanka unyeganyeza bati cyari kigiyemo. Umupira w'amaguru icyo nakubwira ko urimo uragenda utera imbere hano mu Rwanda. Kuva ino stade yaza, umukuru w'igihugu nawe asigaye aba proud. No congratulations kuri Minister Nyirishema Richard ndetse n'uyu Munyentwari Alphonse, perezida wa Ferwafa. Ubona ko bafite ubumwe, bari guhuza gutuma umukuru w'igihugu yongera kwitabira. Ni byiza cyane kandi ngende shuwa ko tuzakomeza kumubona ku mikino myinshi igiye itandukanye. Amavubi azaba yakinnye ababereye muri stade Amahoro. Ahubwo wenda ibaza akantu keza ugiye kubona ukabona kuri derby ya APR na Rayon aramanutse umusaza, byaba ari byiza cyane. So ubwo rero ikipe ya APR Football Club ikomeje kwitegura gorira birumvikana. Nimugoroba nabonye n'abakinnyi bayo bari baje no kwirebera umukino. Nahuye n'abashuti banje, ewana Mamadusi yarahari, Arium Suwane nawe nuko yarahari, Ruhamya Nkiko Iva yarahari, undi musore nabonye na Paveri Nzira ndakeka. Numva ari abo bari baje kwirebera nyine umupira nabo, ko ibintu byari byifashe bameze neza cyane. Ubwo rero ikipe ya Gorira kuri iki cyumweru isaa 9 kuri Kigali Pele Stadium bizaba ari bicika. It's must win game. Ni amanota 3 yihutirwa kuri ikipe ya APR Football Club uko byagenda kose. Ntabwo wambwira ngo ufitemo Ruboneka wabanjemo Mugisha Gilbert, ukorera Mfrasoma Ruboneka se nk'uvanamo wenda tuvuge ngo uvanyemo umwe nkandese kugira ngo Muzungu akinje, kuko sinzi ko Ruboneka yakivamo ari uko APR yatsinze. Atsinze Ruboneka yavamo hakajyamo wenda Muzungu. Ariko bataratsina Ruboneka banamuhengeka mukuna, ariko nahita avemo bakasa bamugarura ku 8 mu kibuga hagati. Wenda tuvuge nkande se wabuvuyemo ra Mamadou Ramini Bay
yavuyemo bakamanura bakinjizamo muzungu ubwo ruboneka akabamunanura mu kibuga hagati, ariko nyine APR imeze neza irakomeye. Ikipe yanyu mwumve ko imeze neza rwose, yiteguye Gorilla kuwa 4 bazahita bakurikizaho ikipe ya Vision nanone. Umva ko rero bizaba ari ubunyunyu, sizaba ari uburyohe cyane kuri iki cyumweru. Abakunzi b'ikipe APR Football Club nizere ko muzitabira, muzaba mumeze neza cyane. Ikipe yanyu rwose yaraye yemeje abana bakinyi bayo ewana. Ahantu hose nje nabonye muri comment bagiye bashimira ikipe, abano bakinyi b'ikipe ya APR Football Club. So ubwo rero nayo makuru yaragezweho, ndabakunda cyane, mukomeze gukora subscribe nimukunda ikipe APR Football Club. Reka nkubwire ko amakuru yayo ya ndani yuzuye neza uzajya yasanga hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Tuyabagezaho na yandi makuru tuvanzemo na ya APR Football Club. Ni igitekerezo mwamaye, nani ndavuga ati ese wa mugani kahandi bavanga ku maradiyo bavanga makuru y'ama ekipe yose y'Iburaya ya hehe. Bagura abakunzi b'ikipe APR wayifata umwanya nkajya mbaha amakuru y'ikipe yabo yihariye bakajya bayasanga hano. So ubwo rero mwarakoze kubikunda, turi 28 twuzuye 30 byibuze by'abasubscribers, byanshimisha kandi namwe byaba ari byiza cyane. So ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.